Ingo kogwatogeni kiri mubango jwa nchera aratombaga gukuritana kumania na maetia ja bungwa oni mbeta wa Maureen Kinyakiremi na ntuko ya Narua tore Meru Women Prison. Kiumia giki kiri mubango jwa nchera ndiko menyithia nchera etagwa Bestoy Prison ira iri nthigurune ya Norway. Kiri Bestoy Island municipality ya Horten akue kilomita 75 ruguru rwa Oslo kana south of Oslo. Nchera eje iri na nkuruki ya bungwe 115. Munene wa nchera eje Ann Nielsen kana governor atongerete nkuruki ya ritinguge 69. Kire ya ritinguge baba batano akibo batigagwa kurita ngugi utuko ojokagia ithari mwake weta Oslo uri nchera iji. Abunga baritaka ngugi kire munda jure ndene ya nchera iji. Igitarire abungwa batengeri ndene ya cells yao nibetithagia mbarathi, gutegia makuyu, gusetha tennis na kuyanga. Umba akigo kinya nchera iji utumirite feri ira yumaga town ya Horten. Mbere ya nchera iji amberia ikwari na juvenile yetagwa Juvenile Detention Center kana Juvenate Detention Center ira yetagwa Bestoy Boys Home. Ira thina yayo yambiriria mwaka jwa 1915 nyuma ya abungwa bakuthithia maandamano na kugeria gutoroka. Norwegian military beto gutetheria kureta thiri kiri nchera iji indi untu bubu butombire kugaruka mono na yaingwa mwaka jwa 1970. Kuri na sinema ethithite kuonereria untu bubu na itagwa King of Devils Island na ndio kumenya nchera iji. Uragana igukui muno na muntu akoragana kinyaka Biblia yongwa ningite muntu oraganite te muntu umwega na kathithe ibe ja manene ya mathuku omba kubungwa kinya miaka na atije kairi kana keja indi akethwa ina thene maiti ya kurana ija maingi urambije na kwina kurana mara jairi kana jatha rampumba kwithira woni nkimenyaga ta muntu nethera mutoto thuki na omba kurana kwi muntu ungenwe withaira ai muntu umui mwamba kana antu bakwithukira antu utuko kana arusababu je gwitwa arusababu no bakaithukira antu na bakora muntu na abunge nabu kwi kurana kuweta kainyerua watweka no kabikanirwe lakini nonto nande pengine kinya no gwete gicio na njire itiagirite ombocho kinya njara ukamunda muntu no kora muntu kwa kurana kuna njire nyingi. Kuragana ni kosa rimwe nene muno thigurune kinya Biblia yongo niregete nijukia kuragana kwiri kosa nene muno ntuitegete tukona riria Kaini ombere kura mutongi na beri kinya kakasuri Murungu kwa muntu kutonge moyo imakosesha manene muno sana ote muntu bwiri kuthugania kainya kurota kuita mutonge uturo aratomba kwa muntu akuragana na ara kinya thukania na muntu kidogo wa muringa agakua kinya bwiruja wa muringa nya agakua kana kwina kinya kintu kira bukuruira na kuringa muntu wa mutamoyo ikurana instance yonde regardless na muntu atiburu kinya kiwango kiu kya kuthugania omba kuringa muntu akara untu bura butagirite na kinya kurwa gutibatiri wenda kurwa kinya romba udhuru nya kwa forces ukaroja nao.
mtu oragene akiendaga aburinya kubungwa maisha na kinya bwero jana mtu kuringa mtu muraga no ikosa nyere ndo buri kujukwa na orito bunene kinyabu no buri kwathiriwa ukabungwa kinya miaka ng'ana kenda omba gwita pengine woichokera uthithia buria miaka 5 6 nau mabatere kubungwa kana kungerwa japo bangi omba kubungwa miaka mingi miaka 10 kana ngwa miaka mingi ni ora mbije kambije kinya Biblia yuga muragani abateirie okwa na rira ugo wetera wora mtu na wokwenda kura mtu ugwe oni maoni yakwa mbuga kinya ugo no ntunie kwi ukarie kuraga kinya keja kwethera ugo nuraire mtu bateirie nyagwa kura gwau nontu kuthithia kura mtu na intention ya kura mtu imakontu nyogo gwita mtu ura moyo kuriro watirwe na thirikari egwikia na ono ugo nuraite mtu nyogo bateirie kubungwa kinya maicha buntu nyogo bungi maicha ja urai katiba Kenya niregete mtu kura mtu ungi gutio katiba gwitikiria na katiba riuga mtu akethathithia manda currently aburi kubungwa maisha ende kinya ewi sawa tiaria kuragana ni kurita mtu moyo nyuma ya kuthugania na kinya kubanga kimutaratara uria ukamuraga kuri na uragani bura bwitikiritwe ni watho bwa thirikari ta jeshi kuraga mtu igita ria ndoa borisi kuraga mtu igita ria kuirigeria atikamurage muno amba na kinya igita riria koti igitete watho mtu oragwe ikanukia ria itia riri ni kibungo kia maisha kana utoro bwa kubunthe mpambiriria na rieto riaku na wina miaka ing'ana Masikanorio na ndina miaka 37 interire kumite oni kumite ntimeti kethiricia ni itarire kuthithia ria ukinyite aja nchera ndio kara miaka 2 na arua kuma 2015 mwanka na arua ni itarire kuthithia kana crime kwere kuretete na aja nchera ni riko oni kana ka pasire na ka tumanda agwato imantu jare kuja gukenagia kuthithia imantu jare kuja gukenagia kuthithia your hobbies kwa antu bendete kuthikiria ndwembo bange bakenda kuina bange bakenda kuandika ugwe ni ntubire kuendete kuthithia bia bikugwiragia oni pendete wini muno na karwimbo buga uririkana thaici ukaina inya gukuri nchera turembo ito tuingira kina nde kumande koja nchera ntiomba kuina kiotomba kuina menya nchera teke keno nchera ni antu athuku utithongi muno kwithira muntu ariki kwa unimbiga gwa nkorone kwa mpinyekirite ndi nchera na kaigwa ntina furaha na ndine unkaraga maicha jajau ni irio bire kuendete kuria muno tibara thaici uri nchera ugwe nande ta ugwe oni nkaraka nyama nkanywa kanio ndagwa ngikenera muno amire yaku ithero ikarakaria ate buyana bang'ana oni ndina twana twiri ndina muthaka wi university na mwari ukuthiria form 4 mwaka jo twitite igintu kiri kuririkanaga muno koguo tikarorirwa utekengi ndikana atiga kibungo ja kiu nkona inda bungirwe na ntatheko kaire ntagwato kaire maishene jakwa ngaigagua nandi wenda arikana ngaigagua nkoro itigwiritwo bururu igita riria warinja mbere uingirwa ki utoro bwaku challenges iri kukani mathina jari kuwethera ugikurukira mathina ija maingi ki muntu turone bo muntu jari mwere undeta biashara ne undari mu biashara indeta rimwe biashara kwa yete kathuka ngaigua kinya nkoro bubui muno na ringi murungu agukiria akwa into bibingi lakini kira kirigutia inya nontu ngai no na gutethaia ageta igutethaia mathinene ta jau ugeta ukigwata inye kuo ura witite kwa magitari ja maingi jo kibiashara ilikuwa thithagia onda rimwe ndionkano na ikwache ninga ugwe into bionde bire birejawa
ibyo ndendagia. Weta kwenderia thokone ko Ndeta Chuka kana Nairobi. ngete akariate Ngugekwa nä thongi må no ĩtarĩ amathä nayo indaikaia bwega kinya kethera rĩmwe na rĩmwe nĩ wĩtaweta ũkaganga kwaga kũna rĩo ngũgĩ nĩ ĩtaa bwega. ngugije imantu jare ko ya gutethairagia kuthithia wona mbeca ja kũthomithia twana na gwa gũntethia mathĩna-inĩ jakwa ja mũciĩ jwakwa. mbere uingirwa njera kana kinya uri mwana inaweta cukuru kana maisha jaku jare atari ndathoma cukuru yetawa Mũrũgĩ primary school ĩrĩ Ndegũ Kĩthongo waja ĩrĩ au Kĩthirũne nĩo ndambĩrĩrie cukuru ndacoka ndathirĩria cukuru na hau ũu Ciũrũ ndathirĩria cukuru no na kuma hau rĩu ndenderere na ngũgĩ ciakwa. gitare wenda gitare wari cukuru kana nya secondary imantu jare ko wenda kwa kwe bangi bauga onda thira cukuru nka daktari onda thira cukuru ngeta kwa mwarimu ugwe kiroto gyaku kyari kiriko ndingiomba kuthoma kabisa nka president ndingigwirwa muno urendete ka president ndingikena inya sana ndore ndithithiria ndigoro jete Kenya ndingiciumia kabisa nkabathithia ora bakwenda na nkabetithia ora bakwenda kunka Murungu ari mbere. Nikukonekana no ari na maone ja manene muno relationship yaku na family yaku ethaire kariate yakwa ni njega tu. mantu jari ku wethaira gukiariria ni atabwatindanagia batu twakari bwega buru uti thina ara thina yenjirire akitiga au ukie mwana uri au angi twakara family yakwa bwega na i family ko tukwathwa ni aciari bara twina bo bwega kwa twetite bwega na family yakwa. achore baku nao maturene nyachore twari no chore munene muno kwanza bo bwega muno ina ibo bau beja kainya kumbona na ndi bara baingi beja kumbona. Uwe nandi ta mwekuru imantu jari kuja gwikaira inya mbere tukinya nchera imantu jari kuja gwikaira inya uwe nandi ta mwekuru wina umaturene nchera ngugina ja yuchia kwa ndaitaga kurima jabatu menya kibiri chitulima muno tukarima nkanu tukarima ikwache na intobia roje bionthe ko bire mama itwarima ko utekio ndona kina thina ndi no ntu indari na munda jwako mantu jari kubwethera bukiaria na achore baku bara pomba kubwekera inya nije kuri bethera mbuga bena tukundi mono tukundine mono itweta mono ikundine bietu jagikundi kenge kiria ugitawa gia antu ke women group ne ntethaia mono tukomba gwitania nabo tugita ngugi cietu na turagea mbeca tukomba utethia family itu nacio kwa ingwatanirwa njega muno ira twari nio ekuru. ndenda na ndio ntaririe ntuku eu ya kieba kiunje kukwethirwa kiriku na atagwa karire gintu kigwe kuretete nchera na ndenda umbere rugono ru kuma rukire mwanko goro na atagwa karakarire kenda mantu jauja kinyira na ndi rukire ndokirire bwa ndathambia mwana uko ura muthambagia ndacoka ndakamamia u utiboru na ndiracha thainya kintu thainyene u ndaigwa na ndi impati gweta mu arosine u yare muchore kwa mwalimu mu muchore kwa muno ndeta ndigweta ndatiga mwana u nkeje ironde jire gwetwa ndero anjo mwana agupasi na ndikoro mwana agukwiro ndejire ndejanga ngikinyanja ndero kinyote tinde kwithenia mwana na kwire na goka gwatwa nontu igwotigire mwana nyumba
utombere kwaria bonene polisi etireja ndakinyire aki mbuga ndaika o ithano ikithira iro polisi yejere na ranjokia kuma guote ungitombere kwariro ndejere na mwana waku ari wa miaka ngana kana mieri ngana kari kana kari kamweri jomwe na mia biiri kuna nde wonire utige kana gaku kemwe ura ugaga ti antigange mwana nonto anto barenja mbugiange mpeja nekiewa kiu nchoke na ino kumana unda akatigite kena ndikangia kiewa kiu nchoka ngichoka iro riu ndethire accident yani kukugia watigire kamami ko au temboru mwau gitene methene au kwe muntu werire no tigite mbande ibaije intigite bonde bariko baraba enja bare antu bariko barenja no ije tutu kwena banko bonde bare agu ekurubao na nabao ko unja nene ndatigite riu ndatigite mwana ou kenda bantegaira ende nije ugweta mwekuru na nije kana kawikare kanini nyote uomba gweta ugatigira antu bonde nja wete okera muntu mwito nkaribe kana kaka kwanda ekemwe bure bona leo kana kau ngatigite o na muntu uo mwenda atigirite no kumenya ombo tigweta akuneka kana kara ikumena kana agakarira kana akadithirio ore akenda na agachoka akuruga akauga to thithite ura kini oteko kono oteko kirengi menya kuraga mwana nyombo therio no mwankendere gampitire na inyande goku imbithaira nkiona no ngankunikaniretie amburagira no gwetire no kunenkere taarifa yure nau ikana gatumiro karejanga kana kamutano cia kareja keja karambita kai kinyombeta ore ndi bari bakondi poti na ngare polisi na kinya irio riu ndakinyira ote ndombere kwaria kana mbuga kinyate andajukiru ake kana kaka gatumirwe no katumi mayanti katumire ne you aunt kuma njamo ankau ware kiatho gike kia harusi kware distance kari gutare imono ari kware akuwe kwa ni majirani ntorene wau tekuraja kuye egita mwankera baijo utamenya no oragire mwana ku batenda kuvuga ari barekere ku ibakanire menye kira kiareo ibakane bampumise nkoro kinyate kugwatwa muno tegete bachuite kira gikambura ka nkoro nontu inkarite gitare nene muno ndakarite gitare nene muno ntena mwana miaka 16 na ndikau kari gako gatugatu iko kau na ndi bandithiria ko igontisha kugotisha niki kabware bure na uzona family members bakun kanane ate njai nyingi ichia tuona turi ichia thaira chiena kumenana karumena muntu ethaire nako kana karuritho kaindene nande kinyande kweja ko indonere bamo batakenere muno nande kakoro kau kombugaga ni nkauga ni akwa iko gatumire mwana umwe akua ndikethira no ije kwena karumena kana karuritho niki wendende gutigera anto banja mwana oku mwana ona kava inyore ndikamatana nawe ugetanga ukanenkanira kewa bwena ugachoka nata wathuganiri lakini menya nkoro era ejaira muntu ugwa tuthuganangia muntu amba kuthugania untu jabo no tuthugania muntu amba kuthuganiria gukura kinya muntu agathugania gukura kajana aru otemenya na ndino winya eu yari mbati mbaya ke kweja kwao na kuthithie tendo riu bandithirie no etire nyama mathiko ja mwana ujo waku kana nata gwakari na ndi mantu na mwana ote ndamenya kaire kuma ari ndamenya thikathikirwa atia kana ata kuma au no twatiganirire au na barakira na ndeja ndagwatwa ni au ugwa gutiga mwana ujo waku ukinywa mwankanchera mwana gukua manto jajo jukairi ate nandi oni mbuga tukangwatwa ndale kandirie kibungo giakwa nsukumya kibungo giakwa ndirie ndathiriro na ndi nkamenya kwingana bara nabo bandekithirie
kenda bambira ni ate ungo ubathithirie nontu te uomba kuthekithia muntu kafu no choka ura na gutuika niu yani akikumenya akigutonya matesoni ndi gutonya matesoni jaja utwa wenda guchugurikania kaire amenya ni ate amburia ni ate kinya tomba kuthithia kana ate kana mwana una thikirwa kana ate uti untu baria kaire na ndiro mbugaga tiani sukume kibungo kiu ndathekerwo inyathira igi kinene kia miaka 5 ngai agantethia tundirie ndathiria na ndiro na nikaba gwatithia kugo thaa ici uria janchera wina rumena nkoroneku ndi no ntuba kwithira nkaba gwatithia no ntuba kwithira batathithirie bwega batithithĩtie bwega na ngithikira muno mwana utathikirwe nja ija kathikirwe na kwa thirikari iba ubeja ukuriungira gukonchera mami nejaga karachuka na tano cia bara bakarakuraja ibeja rira bona kanya baba njaja ari utwaweza kuinyo utweweja gukwira mwana ukura gwetaitire na mwana uku enda kuleta story kinyeriku ali jaja kumenya mwana ukuinya no kwithirwa atathikirwe nja thikirwe na kwa serikali no kwirire mantu tajau mami nawe mami na waringiri thimu ibo bamwira ora gwakarire bamwira bo batathikira mwana nja mwana etereta athikuona au aimenye ni kuonania au kwena untu mami ukwata karanja ari matati karanja mami akaragachuka na ndio kugwatwa waikwa kotini kwa karakarire ata koti kendo ingirwa nchera ndio kugwatwa ndaikwa kotire ndetera ndathomerwa nenya tara ndithitie ndero ndetikiria menya jau na ndajetikiririe no ntuba kwitha kinya ndingikana nkarega nditura rumande no to kwija kugambana no ntu ni antu nkwere ora bakugitate ura bakundithia na indetire ndetande gwita keni ndorirwe ndorwa mwana nuoku na pasete o ndetikiria kuma wiro ndandikirwo ndikuthekwa miaka 5 kona ndinya kutari na witnesses bakwezana kuga kuntu guku wa leo ali witness ya leo njanji mwene ntukwe kuetherwe kari ata gukunchera the normal routine kumarukire mwankogoro ugoki mbukaira rukire tukaira tukathamba tukatheria nao turi twarikia kutheria tukauma au tugeta industry nyombere gutumirwa tweta tugatinda utuma kuma au gweta ranchi tukara ranchi tuma ranchi tukachoka kaire tugatuma tugeta tukarigithia safa ungoro tukauma tugathithia bura tugeta kumama imanto ni ntobire kutha ijo mbete kwethirwo gituma jaburana pocho intobi binge muno ambochoriu na ndi na wikaia jaburana twarikia tugutuma madam mbajukagia bakendia igitariro karite gukonchera no mbete kwethirwo uri na chore uchore twina bono ntubara bombe twina bono achore betu mantu jare kugweta muchiari na ndi wethairo kiaria na bo ya kubwekera inya na ndi tuthaira jara maingi tukiaragia mantu ja magamba ja ujetu bukandiscussa na yani muntu agakwira thina ciawe na agokamwira ciaku bugekanira inya twakara tugikanaira inya mwanka muntu akathiria kibungo kia wakaana iruru ajirora tuthaira twina runchera kuma Monday mwanka Friday kana mwanka Sunday ibwethera buri na activities tugenande ntukota ya Jumanne no ibwethera buri na maromba kana kanisa antuko winge na ndibwethera bukari ate na ndi ya Jumatatu twethera twi industry tha cionthe mwankogoro lakini Jumaine ndi imaromba aramisi naku tweta kuthithia PE ara uraga gutonogokia marungo na ni utethera tukario kinya Wednesday, Thursday, Friday arafu nande kuma ke Juma nayo Juma tweta industry kuma rokere mwanka tha mugwanja tha inyanya mwanka tha kenda u tuketha twi marombeni tugeta kaniseni
kwethera buri marombene bukithithagia exercise bugituma naja mantu jo ijethera jagi gutwaria kuthiria stress kana twethera tunogo kiburu ikiumia oja kanisa iria ingi bangi bagwita tweta tugaitana mantu a Murungu iba manda mbetu tukarikia kurikia tweta tukaririo biogoro tukamama. Wow, onaga ate maicha jaja gukara nchera maicha nchera tijameka maicha nchera kinyethera muntu nethaira ari nchera ni uroti ungiumba kuthithia ni maicha ja momo muno no tutaka kura wethaira wina freedom ya uthithia uria ukwenda utiumba gwitaita utigwo ukumba mantu ni ja maingi utigumba kuthithia wi nchera nandi wethaira uria wau tukithiurukone wau kathiururi wau nandi tumairia tu no tuturieia na itwiitie mwanga twambe tutimise andie thirikari igite atia ikinye mwisho nuntu nandi numberire kuringana na ugwe te ugwe wombire kuraga mwana ujo waku family kwe kujukairia atia ntiumba kumenya uria ni banduganairia nuntu kuma ndi kwija ba mami uria nchiere no wijaga muno kumbona kana mwana kwa kamaisani kauga kwa kamutana kauga ko iko ketumaira muno riria bona kanya skuru ako giakeja mbona agacoka kairi nontu akara Nairobi ate akue na ndi mbithaira mbiterete tu orira bakembo kinya bombo kinya bakinya na barego kinya nti bakamata mantu jare kuririkanaga muno kana jare omba kuga injamisete muno gitarire uri nchera nandi nchera ote ntompomba kuga otebu todara tuna otebu ke akwa otebu nandi nkamisi kuga nandi kinyanda misi ome na menyo otebu tokomba kuithithiria ija maingi jara jo muntu thaira akenisa kwethera ukithithagia mantu jaku na mathuganio lakini menyo otero tukumba kumara tweta tuthithio ntukinya buriku mantu ija maingi jo no ntuimburagia munda jeu ekwa kethera nandi ni yomba kurimwa we twinto ya twakwa no omba kundungamira tugeta bwega ngugi geta na mbere kinyethera anteku ikundi ja biu uria undungamira na ndewa inkarange chiuria tumantu ya tu lakini no ntuito agwatire tukera Murungu ibwega tu atumirie ibungo gyaku kiathira ugakenera atia ngakena muno no ntunandire ndi kuingurirwa na ndi free inkomba gutangu gichiakwa chionde mantu jari kugeta kuthithia kana inyangugi irio komba gwita kuthithia kenda at least utoro bakumba gwita na mbere Murungu akethira mbikite bagandi na inye kwari ngachoka biashara ene kwa kairi na mpenderithie ni mbuga maisha jaku ko prison kana utoro bwaku kwa kwethira uri ko prison za gutethete ate nuntu ngutike ku mantu jara umbite kuthoma uri gukunchera ndego konchera ondo makuga imanto amainge jara tuiritanaga nontu bomwe ogwa kethira otiraije Murungu no menya Murungu ogwa kethira otiraije sheria oria itaga no thairo okuma kuije sheria na boja thatu no karaga nechima no ituitana wa kukara nechima na bangi muno kagita kagachokwa nyuma kuringana na makarika jara jombete kwethwa jage karika kirotoro bwaku murano jonge jo komba kwethwa jukita na mbere ugatiga mwana waku ugeta na mwana waku kana na tana ndukathi nande menya ndi ukura ndi ukura nandi no ngabajojo nandi nabo bakeja kutha bareo kukario ndomba nandi ndomba kutethia kinya mutiari mwene mwana ou atikathithia ora na ndathithirie eja kugita atia eja kuona ithinene ja uni umberire eje neo rere nero gitara yakuri ambere kwethora uri nchera wachokaire atia nchera mbuga taraia igitare wari raia wachokaire atia maisha ja nchera woni ndiraia uteunda ije mantu anchera kinya bomu nontu ntagwatwa na bau nontu butithaira bwi mathuganio ni a muntu bau ni ukimba imbati mbaya ejo gachiona uri nchera
wena uome wethairwo ukithugania mantu jangi ja kuranda yani ja kwitithia maica jaku jo turo bwaku na mbere na ndi tutithaira ntethaira ndi na mantu anchera uti undingiumba kuthugania bwanchera nontu uti untu jabo undingirigira maicene jakwa na chore baba wethaira uri na bonchera ibwethaira mbuga bukiariria maite jaria mbuga bombete kwithirwa bakithithia niumba kuiritana kumana na maite jaja wethaira buri uritani bunene riu twina bo tukaria amwe jaria tunakanya mbere tutira mama ituitana na nuigagua mantu jaria bakwarija ukuritana muno nkaigwija nditana muno nontu jethera imenya jajau kethiri guchokia piro jaku na mantu jangi jajau weja gotije ndejere ntije lakini ndekwenye inda yamenyithirwe ndairwa kinya kethira ikibungo kia miaka 5 no choka ya piro wachokia piro ira yomba gwita yetega kwendera no karekwa mbere nya miaka egu itathira na kuregera ugasukuma tu miaka 5 ekathira thaiji orenchera nonire taka utoro bwaku bwethairwa buthiri kana inyari waretirwe nchira nonire taka maisha utakauga my life is over utoro bwako bukuthira kana nate ujukirire ukejoka gwatwa nchero gwatwa kairi wona maisha jaku ija mathiru nontu bwa kwithira uteu nandi ute bwaku kairi buraumba kwithithiria kana uteu untu kinya buri ugwitithia na mbere nandi ni asara akigutonya wataka kathija undari mu biashara ndataka na njira chonde nkona ngugi chiako gachiagita atia cia mamire na nkona imaisha mai muno te maicha mekaja kwiririria lakini rira muntu alikuokera ngai bwaga tu mwathani ntethia nsukume mpume ndeta nkenderea ngugi chiako kairi ontuko ne weregero bore kwithara uri nabo ontuko teaga weregero nonturi noirigirite ntuku na yakinya mwathani agantethia nthithio untu bumwe kana bungi gwa tu kinya kethira teni kuthithia imathuganio jakwa nkweja na jeta kuthithia kibaraba kweja nkauga tu no nthugananio uria araia barabare ome mantu jari kumba kubera lessons ire kumba kubaritana ugwe nande ni baraba yome ora mpumba kubera baimenyere mituone na bategae muno antu jabau nontu janandite mechie mingi endene antu ibachukianire muntu akaimenya ira ingugi cia wakurita akarita keme ena mubango jo mwega kemenya goretete nontu tutena wenda nibongani twinde tuna wenda nibongani nkwenda nande ukonenkera kagita gaka thongi kanya karia tunenkaira bungwa bondekere mubango jojo jwanchera utege kamera eje ukethia ntu bonde bare ukwenda na nyakethira no kwenda kubera ka message ubere ndenda ukethia mirimo aria ari chuka nkimwiraga ndio mwaga kinya ketha ndi nchera ngai abatethie bethire betete na ngugi ciao na mbere ngakethia piripu mwirigi ari ntuge nkamwira nyau imwendete sana kinya ketha ndi nchera no mbirigirite ngacoka na nkabona na Joshua mwiti ari ontuge na nkamwira na kare ibakaru mwathani ngai abairigira mwankarira ngacoka na nte kuririo kethia na bakwa jawe Clifford Mutweri na Inda Muthoni bari ona au bari Nairobi baigo bankenerete tu nkauma mwathani agantethia muthenya jumwe nkauma twithire twinabo no ethera wena migambo ya kubekera inya Murungu na batethie tu ura mpumba bera ngai abatethie kinya kethira ntio nte na bothai no ndio no ntubara na bono batigi na bari aciari bao no ibo bakabatethaia mwaka ndaika iria nkauma ngai akare nabo ni bwega sana masi no ntubwa kuona kanya na kwaria na bautwe ningwitikia antu baba ingi bakuthoma kumakirira ukono ruru rwaku bwega sana ni bwega sana masi ni bwega sana masi mutegeri wa Weru TV no tokinyira muthajo wa gipindi giki gia nchera mwanka kiumia kiu kenge oni mbetagwa Maureen Kinya Kirimi.
riria maguru jaku jarema kugianga kana gwita na mpui ugianga na nkoro.